le sacrifice ka ngwana go eno a ke re letsa DNA e tlo gutla yo bontshe go ngwana kwa hao then o tla lo sacrifice ka botwa hao tsa gore tshantse a sacrifice ne ke sa ditsebe tseo flop lami nje libe sekuthenini tsanda o bolaya bana yena a bone gore a ba sa shape masapo a mo jwetse gore ke ngwana hao o ga se ngwana hao wami engiyibonayo la why o sa ke ngwana wa go yeno wa nyaope o sacrifice ka yena yabona ke that's why umadubula libe kathi kunokuthi kuloku ucatshana this is the last sacrifice. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Umamphethe uPatrick bringing umuntu wakhe uMatlakala. Let's get into it. Sanibonani, igama lami nguPatrick ngokwamazibuko isibongo. Ngize ku Save My Relationship, ngifuna ukukhuluma nomama wakwami. Mama wakwami nginabantwana abayi3 babafana abaphilayo kodwa sadlulelwa ifirstborn naye. Manje kunenkinga eseyenzakele ukuthi njengoba ngubusinessman kudingeka manje ukuthi ngenze something else. So I wish ukuthi lento engizoyiconfessa kumama wakwami ingisavele irelationship yami naye because umshado wethu kudala umnandi sikhulisa abantwana kahle yonke into they right. So lento engizoyiconfessa kuye I wish ukuthi ibe right. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, Umamphethe uPatrick bringing umuntu wakhe uMatlakala la esayitini lami, right? ngiyaphila njani Ngisharp, Patrick usharp. Hayi ngiyaphila mfowethu. Yini ngathi awukho sharp like Yeah, no. awukho comfortable. Angekho at ease. Awukho happy. Hayi angekho happy but ngishap. Maro sharp. Yeah. Matlakala no sharp. ke sharp ke maketse fela gore re tletseng mona wele Wa mtsiba motho. Ke mang o? ke peo wa ka on ke Pe wa. O your hubby. Le dula ka moka. Like dila kaofela kaofela. Oh, okay. You dating or you past the dating stage le motho wa? se re passitse the dating stage re married Oh, okay. and le bana ba 4 but then one passed on Oh, 4 kids. Oh, okay. Sorry to hear that. And how's things when Ali Patrick? re right o itse yo ibile ke ntato right like o teng o there ke ntate nje o teng Oh, like, supportive husband. supportive. Oh, okay. How long have you guys been dating? It's been more than 12 years more than 20 yeah Yo, 20. That's too much. Because Babange, they'll tell you you've been dating for 2 years and all that. And then when Mr. Patrick, how do you feel about Mutuao? Because Kiamutla or happy. Yabona mfethu makuthiwa musadi uyithwara kama ubukhali ukukhuluma ngalovazi mabathi ubuhle bomuzi ubona kumama khona ubone ingane enza khona ilo mama. Oh, okay. I'm where I am today because of her. Oh, you support her. She's supportive. Too much. Okay. She's what any man can want as umuntu wesifazane oshadiwe endlini akhulisa umuzi kube right. I've never had a complaint about this woman since ngahlangana naye. Oh, okay. Yeah. Where did you guys meet? Like how did you guys meet mhlambe? No, bethu. Hey. Sahlanga edala man. Besise all white party somewhere Thokoza Park ne? Yeah, Thokoza Park big all white party and then ngihamba nebraza mzazana nebraza akhe. That's how we met. Oh, it's a long time ago. Yeah. Probably 20 years ago. Yeah, somewhere there. Oh, okay. So how you wayitlikela nje ukuthi sana. Yeah, no, ay baba. So ngaleso sikhathi vele bengisaqeda ukungena in the business industry. And then she always supported me. La ngikhona today I've got because of so many businesses because of her. So somewhere along the way as we out uyazi ukuthi nawe emele umuzi wakho kuhlale kuwe oyenza yebo. So yeah mfethu hey. Now it's a beautiful love story. Yeah, so yeah. how are you keeping him for 20 years? Ngoba umentioned
20 years? Ke tla reng? Ke lerato. Ke lerato, ke love. Because Baba Angwe, they cannot last 20 years. 20 years is too much. Ke mo. Go ya ka gore motho wa go phela o tshwere jwang akere. So yeah. That is Okay. why it's a re utlwana lona nje. Okay, so the name of our show, it's called Save My Relationship. Isho Lena, it's about if there's any problems with relationship here and you guys want to solve those problems or you want to speak about those problems, nizala kule show yetu. So do you think there's something going on akulechele yona la or yenzayo ubhuti or ayenzayo uwe? What are you suspecting to hear from ubhuti okulechela? Hey, I get say wait. I suspect next because of how I ntse wrong a etsang. Wena go na le ntho wrong o etsang? No. What say ba le ene? A sa ya mosebetsing ke kontlong ke na le bana. Fela mo. Okay, a umchitele motho hao. A o batla umchitele. Ke o chitela pe. Angazi ngakuthola sweetheart. Angazi. So wena awukho sure akazwamthola. Hayi. And the way ngimtrusting ngakhona impilo yami yonke for the past 20 years lo muntu ngathi ngathwala ngaye kanti hayi because naye she's always been ngathi ufaka ama world club ngalendlela ukuthi ngize ngimthembe noma ngilele noma ngekho. Akumnandi. I think that's the thing that people are looking for ethandweni, you know, you trust your person noma ungekho ngitshona. Hayi ukuthi ucabanga ukuthi lo muntu wami angichithela lapha khona washo wacima ngitshona. True. Yeah, so okay, without wasting anyone's time, uzokutshela ukuthi ukuletheleni kule show le. So ungamchazela ukuthi umletheleni kule show. Like ngilethela kule show dale. Usabelo. Njengoba sasimncwaba. Okay. Bekungasi accident. uMadubula angithi uyamkhumbula inyanga yami. Yeah. uMadubula uye owanginikeza wonke lamandla esinawo la endlini. Amandla wani? Wala ma business. So Madubula mandla business. Okay. Dikopana jwang? Okay. uMadubula wanginikeza indlela ukuthi mangabe ngifuna ukusustain ama business kumele ngithwale. Jwani ngothwalile kamang? Njengoba ngisho ukuthi internet okuqala mfethu mina noMadubula sasebenza ngaye. O batla ntjesa gore wena o bone gore ka bana o batla di business tsa hao di khophoye o khopogise ka ngwanaka. A Patrick a nketse jwalo ka ngwanaka. Sinala ma business kanje. Bekumele na kanjani kube ne sacrifice. Wa sa sacrifice ka wena? Yimi umnikazi wama business. A ntjetse ntwe eo. Isebenza kanjalo phela. Jwano ngo batla ntjesa gore ke lositse ngwana nje ke le baka la hao. Wena ha o dutse ireng ho wena? Ene if flop leader ayiphelele da. Iphelela kae? uMadubula uthi kuKabelo noSiyanda noSandile. Ngoba futhi mina bengihlezi ngiloko ngibuza kuMadubula ukuthi lo ngafani nami lo phakathi Ke mang o sa faneng le wena? ilo phakathi nendawo baby. Wamona lo wena ngwana athwanele nina. Ha o ga tshwane le wena jwano wena o sa buina kwe kaofela. Mara ba shebisise ba ile 2. Hantla Umkhulu omunyane bathwana. O batla ho reng hantla? Mara baby bona lo wena Siyanda wamona. Hayi wamona athwanele. O batla re Siyanda a se ngwana hao. Ke tso batla ngo itjho eo. That's why ke mina uMadubula wena baby uthi mangathwala ngalo oyi1 ngeke siphinde sisabulala. Nthola ka mme wa hao. Wa sa tshwale ka mme wa hao. Akudala washona baby. A ke tsibi etsa plan mara e ka bana baka. Lo uSiyanda baby mina uMadubula ushilo ukuthi sesiyavala. Kopa o tlogela ntsetsa ka Madubula ne? Itsida wena o tla utlwana le Madubula o hlokane le nna le bana baka. Mo baneng baka hona o tswe nje o tswe mo baneng baka. Wena le Madubula lokisang taba ya lona le lithu o tswe mo baneng baka. Bana ba a ona wana o tlo sacrifice ka yena mo. A ke re so sacrifice tse ka wa o qala. So o ska leke nje o batle go nkutlisa bohloko. O nkutlisa bohloko mana a. As prompe. He. O sister.
uva ngazo zonke le ikari yini ikari afuna uva ngayo uva Jaanong dikara uhlala endlini ezithabathaba akazi that's why mina ngifuna ukuzochaza Hayi ukuthi kuza unteletse kanjani Patrick, unteletse serious. Untelezi baby mara okusalayo mina bengicela ukuthi uMadubula lento ayishoyo lo vele ngiyambona akafani nami wona baby So manje yini okwenza ukuthi ucele lo omunye lo ucala ngithi ukuthi angifuni isiloku silanda ngoba mhlawumbe usesteri makangathi ibhantshi ngizojabula na so Pantshi jwang. O duletse akafani nalaba ene laba bafana nami Jaanong ha sa tshwane le wena o tshwana le nna kere. oh Ke mang? Laba abanye Ke mina- mang me wa hae? ubani baba khona Ke wena ntate wa teng. why laba bafana nami Ba itshule nna ba tshwane le nna, ba tshwana le wena kere. akusamabhantshi O batla o reng hantlantle? mamela baby uthi wena mfethu uMadubula ne this is the last sacrifice wena mfethu ilento bengiso well, this is the last sacrifice ngeke siphinde siyenze lento again so mina manje ngiyacheck angifuni ukuthi usesteri silande Madala side, yeah. kude because lo engibonayo ukuthi akafani nami I think mina ngokuya ngami the way ngibone ngakhona bathina abanye abantu ngalo ungafani nawo yabo kune out yami eyi1 nayo usomabhizinisi nengibuya nayo fair thema ngiyibonisa le situation nayo yaza bubruba compared to mabafika kwakho njalo babhekana nalento ukuthi mara bakuhlebe bathi akafani naye hayi mara so amajida bakhuluma ngawe banokusho emakhoneni bese kuba nabanye abaringivara naye abobra bakhe kunabanye abanokukhuluma bathi mara uMatlakalala why ayenza untanga kanje ukuthi bashadile banenyuku untanga Hantlantle wena o reng? O batla o ntjwetsa gore ngwana o ke bike vele. Mara o mo hodisitse a be a ba mokana. Why no sa buina go kaofela? Wa tseba ke batla retseng ha re tloa mo re lo etsa DNA. ngemali kabani Ka yona tšhelete ya hao. Ha ke re wena o ga se ngwana hao. Ka yona tšhelete ya hao re lo etsa DNA. yabona-ke that's why uMadubula libekathi kunokuthi kuloku ucatshana this is the last sacrifice mina bro wami engiyibonayo Why o sanke ngwana wa go yeno wa nyaope o sacrifice ka yena? oh ilasiboni kamama mle Oh jaanong o a se so if ko bone ya mme wa yona ke. bebheka lento hayi ukuthi sobe sisilehe sohlale si right amabhizinisi Ake hani nka sipho wa ko yeno o sacrifice ka yena. hayi lasiboni kamama leyo Nna ke kena kae? hayi family so ngitshele ke if you guys go and do a DNA test and then you find out umntana wakho what's going to happen next uzoqhubeka ngale plan le ufuna okay uyenza mangabe lengcosi yami kusho ukuthi labo bafana nami ke akusabami ke kusho ukuthi izophambana Re tla letsa DNA for bana ba kaofela. And ba gutle ba re ke ba hao. Ba gutle ba re ke ba hao. A ke tsebe baba. so if abakho ke uzoyenza njani let's hear that part uthi okay lo mntana lo uthi akafani nawe lo ufuna ukumhambisa mangabe wakho uzoyenza njani ya lapho if sekwenzakela uNkulunkulu uzongixolela uzoqhubeka ukwenza ngalento akutshelile uMadubula uthi uyenze noma uyazi uMadubula uthi umntana lo akuso wakho noma ushilo nje yazi program ukuthwala ngizokuexplainela ukuthi ukuthwala kunjani awusichazela ukuthwala ukufuna umuntu osondelene naye ngokwegazi mele uthwale either ngolady lakho or nencosi yakho or yabo ngumfowenu or medi yabo yathwala ka mfowe henu uhlukane le ngwanaka. manje bakhombe lencosi A ke re Madubula ke ngaka. Madubula uyokhombe A ke re Madubula ke ngaka. Yena a bone gore a ba sa shape masapo a mo jwetse gore ke ngwana hao o ga se ngwana hao. cha ukhombe yona akakhulumanga into eningi mina into engenza ukuthi ngivume I'll be honest with you into engenza ukuthi ngivume ukuthi ngiyabona ukuthi laba bonke abantwana bami bafana nami lo akafani nami uyuvela wavuma nje kuphela that's why nami bengilongiyisola yonke lento and uMadubula ukuza kanjani ukuthi naye akhombe lento engisolayo okay awungitshela ngalo mntana oqala ke uhambe kanjani ongamtshelanga usisi ukuthi okay ufuna ukwenza into so bese lona so uyamchazela usisi lapho wena mfowethu bekuqala bongathembi ukuthi izoyenzakala izosebenza into yakho yebo and
ngenxa ukuthi kumele ngibe nesibindi uMadubula wathi asithathe incosi yakho leyo kuqala uzobona into zakho uzoba mjojo nesaba mjojo whatever we have today ileyo nto leyo ke dutse so ke phela soft life kanti ke madi ya ngwanaka that's why ngifuna ukuconfessa wena mfethu amare e reng ko wena wa kgona go bala bosiu axolisa kodwa sithando sami wena nje go se go nje bolaile ngwana hao ka baka la go batla ditšhelete o batla go tsibiwa wena hai o nhlotse Patrick o nhlotse and a ke bone gore ke tlo tshwarela para konke lokho esinako o tsamaye wa bona ha re tloa mo re lo etsa DNA ha e gutla e re ke ngwana hao o tsebe gore ke gutlela hae wa mtlogela Patrick ke batla a dule a le one a ipatle gore ke eng a e batlang mo bophelong nka se tlo dula le motho bolayanang anka mpolaya le nna angithi uMadubula mfethu njengoba ngisho ukuthi ushilo ukuthi this is the last sacrifice usho kangakanani ukuthi lo Madubula ukenzisa lento le bese mhlambe izophinde ithi omunye umntwana niwaluze bonke abantwana hayi ungashorile mfethu wathi this is wona uyamthemba sacrifice ecaleni wakutshela ecaleni mawuyenza akutshela ukuthi uzodingeka elinye igazi futhi yena wayihinta kancane ukuthi if mhlambe izinto zami ziloku zikhuphuka namandla kumele akhuphuke khona manje angeke asho ukuthi okay into zakho ngoba ziyakhuphuka ufuneka futhi enye into esona so no uthi nje this is the last sacrifice ayicelayo mhlambe le sacrifice enye futhi uzothi usacrifice ngomuntu wakho la hayi ngeke bangathi sacrifice ngomuntu wakho uzothini hayi lapho ngampani kwa sacrifice wami uyamthanda umuntu wakho too much uyazi naye iflop lami nje libe sekuthenini uthanda ubulaya bana uthanda jwang ukugcina lo hayi ka bana baka mali baby hayi ka bana baka sibe right ha ona bothata ke tlang ka bana baka ke khutlele hae o batla o tlo mpolaela ngwana o mong hape dula le ditšhelete tsa hao le Madubula wa hao ha ona mo ke kenang nna a ke wena o batla matla o tla ipona go tswa jwang ma so when you knew about Madubula why yes ne ke tseba gore ke ngaka ya hae e mo thusang ka dintho tsa setso ha ona le mesebetsi ore a mo tisetsa dikoloi janong tsa o tshwebola tsona a ke di no tseba gore ke yena vele o ditse ntho tse so and then wena you were enjoying dilo tsa teng no a ke re nna ne ke tsetsa go wa mo thusa ka mabapi le di business tsa hae le gore o dula hana ha ona le mesebetsi a mo tisetsa di taxi tsa hae di tsoka ofela ne ke tseba gore ai ha o le jwalo wa mo lokisetsa tsa gore tshantse a sacrifice ne ke sa ditsebi tseo ka be ke sa dula lenyalong le no sa inagane lo inagana ntho inagane angithi mina ngiyacela dala ukuthi le njengoba Madubula shilo ukuthi this is the last sacrifice nka se khone. So okay, with all that said, what do you suggest you guys do good relationship here? Nanti there is indaba DNA la kumele niyenze and then ngoba ubhuti ayekho sure ukuthi umntana wakhe is the child his or ke ngwana hae usho but why angafani na wena wa tshwana le mme wa hao ka bana mo baneng ba mme wa hao nje ko wena o ikelang kwa re tsebela kae go wena ba adoptive ngiyafana noZandile mina we ha o tshwana le Zandile ha o tshwana le Zandile ngiyafana ka fela bana ba bang ba tshwana le Zandile wena kwena o hlugileng mara pele umntana akafani kwa nawe o jona o batla gore ba mfile ngwana go nko clinic mhlawumbe that's why ngithi this is the last sacrifice. So if he finds out ukuthi umntana is not his, what's your way forward, Liana? Wile wa mchitela? Ke soka ke mchikela. Ke soka ke chitela. Wena o sho gore ngwana ke wa hae. Sho gore ngwana ke wa hae. Ba ka etsa DNA. La ka etsa DNA. Ba le for bana ba ke bana ba hae. Le ena wa itseba nnete. So ke nagana gore the only solution that we can have on this situation ke gore let's a DNA. Gore be sure cause le ena o batla sacrifice because ngwana o a tshwane le ena. Ai DNA ha re tswa mo re kana ga re letsa DNA. Mina ngisibona isidingo bro. Ukuthi nje yena angivumele Madubula senze lento sizohlala isitrend endle. Ke itse sacrifice ka ngwana ko yeno. Ha ke re letsa DNA e tlo gutla yo bontsha gore ngwana kwa hao. Then o tla lo sacrifice ka butu wa hao.
hayi ka bana wani ungenza i-DNA uthi ubona okay after that uzofila njani ukwazi ukuthi okay lo mntana lo bofuna umsacrifice umntana wakho awumkhumbuli lokucala lo mluzini you don't miss him kuba buhlungu kodwa ke ngoba there are pegs after that yonke lento esinayo mina no sister mina ngi-1 mangihleli ngi-1 ngiyazi ukuthi yonke lento esinayo isuka it's all because of firstborn yethu you understand but ke njengoba ke Patrick unalipilo embi askisdal mina bengenzela ukuthi siphile kahle ka ngwana hao o rile na nona na go ga ngwana hao Tom, the first one. ngingaba nama-doubts nyana wena o dula o na le di-doubts yini kwenza ukuthi ube nama-doubts ngoba umuntu wakho wathakaza akuchitele at least if uke wambhaca akuchitela ngithola that's when emfethu umuntu esifazane ngeke uzumthemba ngiyakutshela mina evaribeka ngeke uzumthemba ka mantswe a mangwe batla gore hayi o nka dula le nna dijara tse kaofela o sa ntshepe angisho kanjalo ukuthi mhlawumbe ke ntho e tjhong a wena a buta motho hayi mina mfana okay yena ngiyazi ukuthi i-firstborn yami ngingaba nama-doubts mara ngabona ukuthi okay intwana yami mara ngaleso sikhathi bengisaphanda nami ngisafuna ukungenelela after lapho yonke into mangiceda ukulungisa nomadubula yonke into savuka mbuzo after nje leyo funeral le bekayibiza nge-funeral yena mina ngazi ukuthi akusi-funeral celebration madala celebration that's why bengithi ngizo-confessa from kuleyo nto yokuqala ye-firstborn yethu hayi Patrick unhlotse serious angazi wena bro wami ke robeile moyeng a ke tsebe le gore a ke bone gore nna le wena 20 years e kaofela e re dutseng e ka nto wa tseba gore bolaile ngwana kodwa ke so are nko solution we need to come up with a conclusion like as old people now ngithola kwamanje what you guys can do it's the DNA that's the only solution you guys need to do ukuthi nenze i-DNA find out ukuthi umntana lo akusumntana yakho noma umntana wakho ngithola wenze into ezokwenza bheka uThemba umadubula inyanga yami masekakhombile akunaki ukuthi ungajika back noma singaze siye kwi-DNA mara umadubula masekakhombile sina everything esinayo today wena o jetse madubula go ga se ka tlo nhlanyetsa nna a se ka ntella se ka nhlanyetsa ke tse sacrifice ka ngwana ko yeno hlogane le bana baka DNA mara yona re lo yetsa ke batla gore le ha nka monka o mo utswe ngwana ka o lo mo bolai guilty ibe le wena mara da okay sure guilty ibe le wena wena DNA pro amang hayi anginavalo hayi anginakinga angina problem ke batla ba o pokele bana ba utlo ke batla ba o pokele mara imali yona a ke sa batla le batla shelter ha uyaphuma nasemzini omkhulu kanje hawu abe ke dule mo ntlong ya madi hawu ke je ditšhelete tsa madi ke a tsamaya nna khotlela hae a ba ntebela hae phela abe sesiphande kanaka dula le ntsho tsa hao okay I guess mina ngizoyivala ngoba solibela siya back and forward kwamanje the best thing to do is i-DNA test right angithi akunankinga. It is what it is before it was what it was. It's your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.